Icivugo cy'umugabo Wijunja. Icivugo cy'umugabo Wijunja. Tugiye kubabwira ibintu 10 bigize umugabo Wijunja ndetse n'ijambo. Umugabo ntabwo ari ubwanwa ariko umugabo ni ijambo. Umugabo ntabwo ari uburebure ari ubunini ariko umugabo ni ijambo. Umugabo na agaciro aba yiha, kandi umugabo ntabwo ari uko aba yubatse, ahubwo umugabo nuwuzi icyari maze akakigendera. Icivugo rero cy'umugabo Wijunja: icyambere, umugabo ari ideni arishura. Icya kabiri, umugabo ntasaba icyubahiro ahubwo arakigwanira. Umugabo ntabwo asaba icyubahiro ahubwo arakigwanira. Umugabo ntabwo yicara ngaho ngo ategereze abazamuha icyubahiro, ahubwo arakigwanira, ahubwo arakirondera, arakibirira iyashu. Icya gatatu, umugabo ntiyiba acumukuza ayiwe maboko. Umugabo Wijunja ntabwo yiba ivy'abandi ahubwo acumukuza ayiwe maboko kugira ngo abashe kugera kuvyo abandi bageseho canke anabarenge. Icya kane, umugabo ntasuzugura akazi, akora icyo abonye. Umugabo Wijunja ntabwo asuzugura akazi ahubwo akora icyo abonye, abona ko cyomufasha kugera kuvyo yifuza kugeraho. Icya gatanu, umugabo ntarenganya, ararenganura abandi. Umugabo nyamugabo ntabwo arenganya abandi. Umugabo nyamugabo ntabwo aba icyabona ibinyoma ngo ahagararire ikinyoma, ahubwo umugabo nyamugabo ahagararira ukuri. Umugabo ntarenganya, arenganura abandi. Umugabo nyamugabo ntabwo agenda gufata akarimbi kiwe ngo agashingure maze agashinga imbere arenganye abandi, ariko umugabo nyamugabo arenganura abandi bantu baba ariko barengana. Icya gatandatu, umugabo ntabesha, avuga ukuri. Umugabo Wijunja ntabwo abesha ahubwo avuga ukuri. Ntabwo yahagarara mu kinyoma, ntabwo yahagarara ku bantu bariko bavuga ibinyoma. Umugabo nyamugabo, umugabo Wijunja ntabwo ashingira intahe ibinyoma ahubwo ashingira intahe ukuri. Umugabo Wijunja ntabwo aba icyabona cy'ikinyoma. Umugabo Wijunja ahagararira mu kuri. Umugabo ntabesha ahubwo avuga ukuri kandi akemanga icyo aba yavuze. Icya karindwi, umugabo ntiyivuguruza, arashitsa ivyo yemeye. Umugabo ntabwo yivuguruza kucyo yavuze, kucyo yasezeranye, ahubwo arashitsa ivyo yemeye. Abandi baciye umugani ngo umugabo yindukiza mu buriri ariko ntabwo yindukiza mu ijambo. Umugabo rero Wijunja ntiyivuguruza, arashitsa ivyo aba yaremeye. Icya munani, umugabo ntatinya ibihe bikomeye. Umugabo abonekera mu bihe bikomeye. Icya munani, umugabo ntabwo atinya ibihe bikomeye ahubwo umugabo abonekera mu bihe bikomeye. Umugabo n'urya aboneka mu ngorane, n'urya aboneka mu bibazo. Mbega umugabo mu bibazo akora iki? Umugabo mu bibazo ntabwo arira ahubwo ashaka inyishu y'icyo kibazo. Umugabo rero ntabonekera mu bintu byiza, ariko umugabo abonekera mu bintu bibi, mu bibazo, mu ntambara. Niho ubona umugabo nyamugabo. Niyo ubona umugabo Wijunja ndetse n'ijambo. Icya cyenda, umugabo ntiyiruka inyuma y'ijipo, yiruka inyuma y'amafaranga. Umugabo ntabwo yiruka inyuma y'ijipo, ntabwo yiruka inyuma y'amatayi, ntabwo yiruka inyuma y'ibisusu cyangwa ibibuno, ntabwo yiruka inyuma y'amatayi runaka y'inzobe cyangwa y'abirabura cyangwa y'abazungu, ariko umugabo yiruka inyuma y'amafaranga. Ndasubiyemwo, umugabo ntiyiruka inyuma y'ijipo, yiruka inyuma y'amafaranga. Icya 10 arico ndangirijeho, umugabo ntasegerereza, umugabo aragaba. Umugabo ntabwo yirirwa ateze amaboko ngo abantu bagira icyo bamuha kugira ngo agire icyo agezeho, ahubwo umugabo arakora kugira ngo nawe aronke ivyo kugaba, kubasegerereza, kubasabiriza. Cyo ni icivugo cy'umugabo Wijunja. Ivyo ni ibintu 10 bigize icivugo cy'umugabo Wijunja. Wakoze gukurikirana kino kiganiro, haracyariho ivyizigiro, musaze mukurikirana kuri no channel yanyu, haracyariho ivyizigiro TV. Reka
reka nkwibutse gukanda sabone cyangwa subscribe kugira igihe cyose dusizeho ibiganiro uzaba wa mbere ubikurikiranye. Nongera ngusaba gushyiraho like niba nawe ari ikindi kintu umva cyagufashije cyangwa twari gushyiraho tutashizeho, cyandike muri commentaire uzayisoma kizamufasha. Imana iguhe umugisha. Parataja abandi bantu, shyira kuri stati yawe, sangiza inshuti zawe kugira ngo zibashe gushikirwa na kino civugo cy'umugabo. Mwari kumwe na Apotre wa Kristo Glory Shine muri umugisha w'amahanga menshi.